ponos i ugled. Vjerujte, braćo moja draga, jedna interesantna stvar, tako me fascinirala i zadivila. Ostavite sad vjeru na stranu, ali ostaviti grijehe pazeći na svoj rejting, na rejting svoga babe. Jel mislite da ima insan, osim oni zaista koji nemaju srca, da ima insan koji voli da se sutra priča kako je njegovo dijete, hajde da kažemo drogeraš ili neki tamo kriminalac? Nema niko. Znači kad hoćeš da uradiš neko djelo, treba da znaš da na taj način ti predstavljaš sebe, pa svoju porodicu, pa svoju familiju, pa svoj grad, pa svoje roditelje. Što misliš sutra tvog babu neko sretni na ulici kaže ili to je onaj njegov sin, je onaj. Jel misliš da je to tvom babi drago? A Razel kaže, blago njemu, njegovo dijete mašalo. I pošten, i bio na hađu, i daje, i udjeljuje, i sve. Pa znači, kad ne bi bilo, evo ostavimo vjeru, skroz ostavim vjeru. Ali da paziš na obraz svog babi, da paziš na obraz svoje familije. Kad se spomeni tvoja familija, kažu, a to ta familija, to je ona familija poznata po tom insanu. U pozitivnom smislu, a to su oni, imaju oni jednog teškog tipa do bola. Pa ukalja obraz sebe, svoje ženi. Sutra dijete u školu, prozovu ga u školu, taj, sin tog i tog. Dijete, jedno, ni krivo, ni dužno, on bi volio da propadne u zemlju. Ni kriv, ni da on fin, pošten, čedan, moralan, kažu sin tog i tog. On jadnik, mora se crveniti. Babo iziđe na pijacu, mora se crveniti. Mama iziđe na pijacu, mora se crveniti. Zbog koga? Zbog nečih nepromišljenih postupaka. To ja nekad kažem za neke stvari, nekad sam to govorio u nekim kontekstima, ali to ne volim ovdje kod vas pričati, vi ste ovdje, vidim da ima vas dosta zagrijani za višeženstvo. Ali ja kažem, ako moja mama nije zadovoljna sa tim, nema na planeti ženi koja zaslužuje da bi ja nju oženio da se moja mama zbog toga nasekira. Znači da pazimo na obraz svoje mami, obraz svoga babi, obraz svog dedi koji je umro u zemlji sad, da neko kaže, to je njegov potomak. Da paziš na svoj kredibilitet, na svoj rejting. A znači, grijesima sigurno nećeš to postići.